Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele futhi imbukeli la kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ukuthi uyafilela ikhasi, ngicela ucofoze usubscribe ukuze uzokwazi ukuthola ezinye zey'ndaba ezenzakalayo. La ngikuphathele udaba oluthinta inyanga yaseThekwini uDr Khehlelezi. Kuzokhumbuleka kwey'ngane zakwethu ukuthi uDr Khehlelezi waba nesibonakaliso esithi kulo nyaka kuzoshona abasakazi ababili oKhosini FM. Nakhu-ke namhlanje sesivuke ngey'ndaba zokuthi akasekho emhlabeni umama uZanele Mbokazi. Kanti-ke inyanga lena uDr Khehlelezi usebhale ekhasini lakhe la-Facebook waveza ukuthi uyaxolisa ngokuprofetha kwakhe izinto zijike zibe yiqiniso. Waphinde waveza futhi ukuthi-ke abantu ukusuka manje abakholelwe kuyena ngoba yena akawakhulumi amanga. Ube esishiya-ke iy'nombolo zakhe lapha ku-Facebook watshela abantu ukuthi uma wake wamphupha noma wake waba nesibonakaliso ngaye woza kuye ezokusiza ngoba yena ukhuluma izinto eziliqiniso. Kunjalo nje wey'ngane zakwethu ilokho engikuphathele khona njengamanje. Ngiphinde futhi nginxuse-ke mbukeli ukuthi uma ukuthi uyafilela ikhasi ngicela uqinisekise ukuthi ucofoza usubscribe ukuze